Примеры слов в 3 падежах с примерами. Nimetav esimene vorm, vein. Вино. Ma joon veini. Я пью вино. Omastav teine vorm, veini. Ma ostan pudeli veini. Я покупаю бутылку вина. Osastav kolmas vorm, veini. Mul on kodus palju veini. У меня дома много вина. Moos. Варенье. Nimetav esimene vorm, moos. Moos on magus. Варенье сладкое. Omastav teine vorm, moosi. Ma söön moosi leivaga. Я ем варенье с хлебом. Osastav kolmas vorm, moosi. Vanaema teeb maitsvat moosi. Бабушка делает вкусное варенье. Nimetav esimene vorm, šokolaad. Šokolaad on hea. Шоколад хороший. Omastav teine vorm, šokolaati. Ma ostan šokolaati. Я покупаю шоколад. Osastav kolmas vorm, šokolaati. Mul on taskus šokolaati. У меня в кармане шоколад. Nimetav esimene vorm, konjak. Konjak on tugev jook. Коньяк – крепкий напиток. Omastav teine vorm, konjakid. Isa joob konjakid. Папа пьет коньяк. Osastav kolmas vorm, konjakid. Poes müüakse head konjakid. В магазине продается хороший коньяк. Nimetav esimene vorm, šambus. Šambus on pitulik jook. Шампанское – праздничный напиток. Omastav teine vorm, šambust. Me joome šambust. Мы пьем шампанское. Osastav kolmas vorm, šambust. Uuel aastal on vaja šambust. На Новый год нужно шампанское. Nimetav esimene vorm, jäädis. Jäädis on külm. Мороженое холодное. Omastav teine vorm, jäädist. Lapsed söövad jäätist. Дети едят мороженое. Osastav kolmas vorm, jäädist. Suvel tahaks alati jäädist. Летом всегда хочется мороженого. Nimetav esimene vorm, mesi. Mesi on tervislik. Мед полезен для здоровья. Omastav teine vorm, mee. Mee värv on kuldne. Цвет меда золотой. Osastav kolmas vorm, mett. Karupoeg armastab mett. Медвежонок любит мед.